obutaro butebeekanisibwe kutwarwamu ababengerwa hanguuto n'abatembeyi ababire nibabukoreramu abengi bakafurukamu ahabw'enshonga ezirimu oburofa okubura bakasitoma nokuba omu myanya ahu ebintu byabo bitarikutambura. Tushukire omu butaro obu nka Rugazi na Kakoba kandi tushangire kamina zikagwa ezindi zijura kandi ezindi zikingire enshonga ahabw'enki abashuubuzi batwire nibahunga omu butaro obu. Obutale buno ekyali badde ekirungi baali badde batoola obusente butono abantu bwe basasula ne basobola okukabeeramu. Omuntu alimu empooza y'akatale n'agenda okutundira ku makubo ate ekitaali badde kirungi. Tushukiriire omuhwezi wa tawuni Kiraka ahabw'Ambarra City South Nelson Muhangi kandi agizire ngu nk'abebembezi nibakimanya ngu obutaro obu buri omu mbeera mbi kwonka tushoborire entebeekanisa eriho okubutereeza. N'akatale ka Kakoba Dairy Market, n'akatale ka Nyamutyobora, n'akatale ka Rugazi. Obutaro obwe turiyo nitukoragana na abakubukoreramu kuza bamwe binemu obuju. Turiyo nitukoragana na engineering department kubatanisa na kamasho kureba ngu obutaro bwe bwahunduzibwa bwaguma buri omu buteeka, sanitation y'emyanya egyo yatereera. Hoona enshonga egi tugiganiireho na meya wa Ambarra City South Jomo Mugabe kandi nagira ngu okuboneza obutaro obu bahereze kukita omu mbalirra. Okusooka akatale ke tugenda okusooka ka Nyamutyobora ate sente we ziba zirabise nga zimala tugende ku Rugazi ne Kakoba. Naye nga akatale akaali kakulembedde mu butale bwonna akatale ke Nyamutyobora kubanga ketulabanga akanene ate akayinza okusingamu abantu abangi. Enteekateeka yatandikire turiyo nitukoragana na za management z'obutaro obwe kureba ngu twabaasa kubuteeka omu buteeka abantu babonaho kushuburira kurungi kandi bareke kukuriza aha mihanda n'omu ndiijo emyanya etari gazetted. Gashakwa ari waswa.